ladies in what obema unra perform tari ache say edimu na animunyam ewu to America na fa won numbers no eno na etwegu ewo screen no ennimu no but of way mitri a cute cat cutie baby I will be an cute cat parlor ewo abeka junction so wa bomodia na kwajodi promotion no was started din many me a just love beauty parlor obi bi sasa hemfa and wo do me gym hwa just love beauty parlor e bi sisi wanim ama waye a rapper ebusia for baby edri wa mi ntwa me ho enje aboafo enkrat so na me ba experience no ubinya wodi wom are chichire wom enida so wom enkranhye wom afutu wom saa so na sere kakra bi me ba isia Atadre eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fwe wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee a keka, and na me juma dainty, ma po me den when he me papa, na se bad ma po me den when dia, and one Jifax Mr. Bonje, Jifax Mr. Me to me jina pa what sentence so, just a Jifax a mama your best simwan kasa, minia bema. Ebama wusuwa ye be mama pa senti ameji Jifas Mr. Tumpreko peni se edro no hote ye de afa abefu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom ena ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifas Mr. na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyenya emfie dumienu FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jifas Mr. Papa. Jifas mixture. Papa. Tutu America na kwaje odie wate. Wo bema hu hia me. Tutu America na kwaje odie. Jifas P capsules na bo. Jiro hu na bo adwon. Empem agudie die masa. Wo mo ba na ni gi a. Medofo edu na patches. Wan hwe ade kora nchi na wa wotimtim. E de atuma ma wanza na wa kwa adwuma. Iti bomodin ya na kwaje odie. Nena mensa imre. Mensa kam yankasa. Me papa. My sweet daddy, my handsome papa, Prophet Kum Chacha, Eufia Hasi. Enemy Ankasa, Mr. Ken handsome daddy, papa for the Omodoso, ye, my Yenshra, Prophet Eliphas, Esaso Ewaha, Nasauria, ye, Miankasa Madienina, UK, Boga, Kenkon, Ahofedia, Bakope. Animunyam ni etuo ni anentuo ni body ni wisdom ni trese bibia bi etuetua me akasa mi sweetheart Franklina boga papa says pacho mo akwaba ejo so waba me pacho UK ye boko die boko pa o de Air France ne buy na say o de KLM na say BA cash escafo no cash if I should have my best radio, but what they say be an every night be mammy. Oh, Yankopun shall says so by was there be. Miniano dear, what fruit dear pani piano. It is a mababe drew Ghana Krum Hadia.
with the experience in so rabbit shafu frofu in crime inja no hon kosa akeke nyankopon wonhyira wo pa se yeto nsafrewa obaye papa ahofe ada ma fe o sa ada di me boho abeti se o tu kwan yo aso ko US because my friend say o ko US me tu kwan be 2 weeks cash ai papa baby akọ bi aboko di bi ai ku aso o de me sunglass ne brave because I no pera me catch us o ba me pe me refi oh papa what's me here Mr. ade ogidi yesu asemase akọ papa ni okwa ye ni double anti no ma ogidi entofom John 20:29 inshirani ni wo hoye no kre na waje edi eni e magie di gidi se baba I receive it magie di papa ne na sorry boko bibia kama pa so for mame ebusuafo bi ahoye obi ahoden e wo ho kama me patro yankopon shira me da se beto za for by what me da se you prophet Eliphas oba papa and as why a door be ya bre eni ma nkoyi ya bre e bre na wa bre stress Sunday church service di sa the whole week ya tu kwan Sunday we do oh Sunday me ho donti e na wa ba yankopon shira ajo so bi ahoye di adom bia yankopon ase sweetheart ene me patro oni e be share o life experience kakra frankly na e ye hwan well me da say okay Franklina ye ka Franklina your baby mama me ni papa e wo no free asante achim pacha no ma no so kakra bia ma me asante achim ko no me okay ye fra asante achim amache de krom nana krom nana pia grandpa ma feel pa o ye fra ene to nana nwom ne ba ko e ma me oh mama mwa o ana papa be bo amene yato because when you feel asante achima gogo ne die say just yetimi prophet o betimi abo ame ye free there be ye be fa ye be try ye free asante achima gogo o hienti papa ya akodi baby matra hwan ya tra ni nyina aguna nanso ye ko UK no ye ko ye asaba kuntu he ye nchia ne ye ko says uncle yeah na me obika ye wo me nkran abontin so yeah precisely at the braka yeah na the hona me nananom na omobe dwa ye wo wakra he ya acho ye wo me okono mudumase okay and yet me ba akra okay in fear bena oba I think I was a baby. Okay, he was a baby. Okay. Say me mama wo me abra no so. You know those days. What can I say teenage pregnancy? Yeah. I think she was about 17 years old. Okay. Me papa school. They were in secondary school. And they said mommy conceived baby, so okay. she couldn't continue her education. Okay. And I company said that. Me papa so mo we na say ye probi obehwebe okay because onusa akwala wa akwala obeda hwe that's na me na nanso so ewo makwala okay ton to mani adi nto no so ye busy ti me auntie which is me chiba 3 and me papa okay na onusa akwa ware wow for a couple of years na awonema yes I'm saying to do what na ye de na movie okay ti ye de me mama auntie which is me papa bi aba okay why later me godmother sorry last 2 years sorry e baba ye na yikese pa wow and ye nyina yetu ya my year why ye 2 years ago oh so sorry ti on me tonight I think after the age of 6 and I'm papa bete okay she can papa bete okay wakra ha say wakra ya kanda wow kanda nana kwame ohene kanka oh yes oh your hene nana kwame ohene kanka oh wow which is nana kanka motors and construction wow was so kind for the obi so that's my father into entertainment I grew up with my father and yes say the years
ye da so buy say me car na je papa wo car na je papa mo car na je amoma yenko ho ai me ba cho yenko yes nti me no papa tena ye me come Montessori school ewo Kanda nti enu ha preparatory school me be call we call rage for I think 2 years and ye me call snaps preparatory na me call snaps nti me wie ye fan is a primary school ewo snaps nti me wie ye no and me call Apam secondary nti me call Apam for I think 2 years. Na wa wini makwala usa utirim ya wode na mitirim ya mede papa sikara wo fie bi wo ho no mitirim ya mede a chese ya ka bibia kora bente minimade esumiko school na medwane abafie edru Saturday na mo se friend say obi a ma me ne papa e behwede na meta na me hu se me hu ka bia pie ho a me nkwaje aziat kora na medwane ami de medina medwane de bia free Apam sa Apam enu ani akra ni chomuti fi ombe hu anu maduru ho je say ayeden na papa se ne meto watwene ba bia wokwa huntumi mma no watumi asunyade amame because my father is somebody he's very keen about education. Okay. Bibia mu no ade obeka kire se ne ba education no ne ade obetumi di ama because ene de obekọ nkan wa brabo mu nti nani ku adesua ho pa be ka kire me papa se onkoto shoe ma ne boy 10 crore wo few ba ka kire ni se onkoto book ma for $10,000 obeyi skara about sisi ase fakoto. Wow. Because we are passionate about education. Chokoto metwene school bi na o tukwan eno jama na danfo bi ese ompi school mami. Then them say no ko UK. Ti na danfo no so kwa no so wanya ya Asantoa secondary school I think Kumasi. To obeka eneja Mr. Pamadas you okay ne mo nkwai. Okay. Ya di mi CK mu. Minim Kumasi baby ohwi. Na mami wa bruchi. Me mami jame ho kwa bruchi tu kwa intempa kwa bruchi abranusa nti yekoto metwene ye yekoya afi yekokuro bi na anwanko na akra ni girl de na baby amodi mi ko ehifa na mfuturo bebrebe yi na afi chese me ho meteme yekoya yedi mi wremu a school bi na gu baby ni asefa kuro makwa na yes most friend is saying classroom blocks and also go baby na ya Santoa secondary school you believe say school bia ya to wall afa na school ye de me abem so de wall bi ani ho kotie di na Antoa secondary school. Wow. Na hon baby ekoto metwene. Okay. Yes. And me kwa Antoa so na minimade but me koya no bi kan e uko school a akola yesisunya de minimade na teachers nyina pɛ masem me literature feature na manro ne brofo na me literature nti papa ne papa sem Kodak oba no abo me Franklina akola winimade wo so anu aye otukusukusu no ana tukusukusu wo nhia de na di nkrofo achi kumase fo nde omu nhia de yo na papa ya kan sami mu ano. To cut a long story short, when I was just about to complete Form 5 na nkwala abonisem ejana for school for ye demonstration. Okay. Demo akra ga mi no hwe mi di omachi na ekodi demo yi yekoye wie ya pena omukotutu jatutu baabi ene eche yen tieja ye che ye netese e was ye suspend yen no bia ye de me abetu school from Accra no makodi na mfu achi akoye demonstration ya suspend me mi kofi ana say ehe na mefa enti ye ko hide dan wo krumu ho ye ko hide dan ni yatim say na obi akobo mpapa amane ti etu ho adakro me say mpapa na ne care dia wa pie ho yi ye ba ya ne besesa ha me edimi go came back to Accra. So I wasn't able to write my O levels in Kumasi. Wow. Straight back to Accra. To me buy na me call Extramurals. Okay. Academy. Ti ho na me control.
my O levels. Me sure yen so my grades were quite good. And me the years okay and yes idea. Me titi fear year train na yako A levels na. My stepmother always suggested say why don't I go to secretarial school? Now me French so I was very good in French as well language. Okay. To me call Alliance Française. Oh wow. And me they call Sight and Sound secretarial. Tia no mo ame kwa na ye de complete ye and we call back to extramurals again A levels. Tia A levels are ye true ye na and the koba say ye be family akwa abrochire. Wow. Tia ye be family akwa abrochire me nkwa ye me mame. Okay. Ye be family akwa. So I grew up with my father and my stepmother. Wow. Mrs. Doris Ohene Kankam. Wow. She really trained me well. Yes. Honestly, you're passionate about education. You know, mo di school seminar, neja. Nkwala aboni sem so de ya be papa. So who you na we need to say. I would say experience was it was okay. Okay. But one say so for so we are kwala. Eyo say wo maami ana papa mo tene wa also how if it's a wunya sa freedom na asa wo na phobia na nkrophobia hu so mo de omo pie wo mo ko mo hese na de na wo de bia sikusua de kusua de okay no face on pewasem that's it until at that time na I thought say my stepmother and my papa empemasem. So that was the impression. Say, ebia ifie kura no na I mean daddy too kwai no ba no or the niema ba because of send your tie ni nti no or the niema ba sa na say wo ye ne say inidiso. Even though some ye ne ba penny no. Now we had some cousins be and they be muso kura no mo so nye family members but from Asori cause me papa Calvary Baptist. Oh okay. Ye ko Calvary Baptist na omo no moko bie Emmanuel Baptist wo dance man. Ah so to a penny e wo ho no mo. Yes, inti na sorry for ni bi ete ye nchen. Oh okay. To the niema basa na me expect say me ye ba panyini no. Na me ye ne ba no. O say me na mbika ko yi media azu bia be. But my father would never allow that. Wow. Or ye no ahoho na e wo fie ho rather no from penny mu. Me lady ba ko sister Philo. Sister Philo ko yi o ne wo pansa. Wow. Na Philo akoyi sebita fracture ye house help kra kos. Na kosa ko yi ni die. Asa na me makwa ko yi me die. Yes. That was the principle of my father. Wow. But then na me for say oh hame. Na me hu ni se on pemasa na de me am ye oba no se me na me nya niema not me enjoy that's it but rather no na o train me in such a way say and then na me benyini ye no abo me wo akonya so bebre enno nyina de twakoye na ye be ma be so kwa abruchiri says mo ye dodo se ye 5 one mother one father no. Okay. Me mama badie me nko I'm the only child. Oh. Yedi me baba akope. Wow. Me mama ba me. Na me papa emu na ye 5. Wow. Owo on me chiba. On the woman be wo no. And na on me stepmother so wo 3. Oh. In total ye 5 and me a penny. Wow. And I me wo 2 brothers and then 2 other sisters. Omunyina wa ha. 2 brothers and waha. Okay. Me chiba no ewo ministries or penny wo. Okay. Samuel Ohene Kankam. Oh wow. And Clifford Ohene Kankam so wo. Ono so ye adwuma wotema. And then Mami Fusia and Intijima omo US. Mami Fusia consultant US and Intijima so a pharmacist. Wow. US. And you are blessed. Yes. Wow. By God's grace. So he tells you that Papa no was very passionate about education. Yes, wapone homode. And I says one person what would do say? Miama wo miensa, 3 girls. Penny me the same. Penny na wo woman 23.
we university. UK. UK. Wow. Roma. You are blessed. Thank you. Wow. We give glory to God. Says Nyamisha, enti uko UK no UK asetena no say Nana how many years are you UK? Hey, me kwa church. How many years now? You can see how many years? It's about 30 years now. 10 years? 30. Yes. 30 years. Yes, kwa I was very, very young. So 30 years in 30 UK. Years no crime say biguso. Biguso. It's a mom old boggers no. Man started from UK kra. Okay, we started with him. The kind they make Holland, Amsterdam. Wow. Kotena Amsterdam for a while. Ko ye adwuma wo Recording Radio. Wow. Me ye secretary ma law firm bi kakra e wo ho. Me ye na madwuma kakra. Me ye adwuma wo ba bi atu road o del paso. Wow. Ewo Amsterdam. Amsterdam. Okay. Now say but what's radio? I say why yes. Radio adwuma so kakra. Radio adwuma da. Amsterdam. Yes. Wow. Recording. Wow. Menene yawo nana yawo mo amwakujampa. Adwa ba kujumo. I say senior ni o. Senior woman. Edwuma ya bobi pay. It's not just more than 30 years no. Osha experience no. It's the same from you said Holland, Amsterdam to UK. Nope. From Amsterdam to UK, from UK to Republic of Ireland. Wow. Yes, I stayed in Ireland for almost about 18 years, 18 years. Wow. Yes. And then I moved back to the UK. Me relocated back to UK 2014. 2014. Yes. So, Kromi and Sawi Minano, Usha experience no. Saying and an etie. Uni share a brutary experience kakra. And easy. Wow, sanity. I think you've had a bit of your fair share in it also. And easy. Sometimes you can't be money yet is a senior brutary no. Oko ya neda form na. 2 minutes no afan form na is a pamona woko debi. Okay. Me see me started from Holland. Holland no me koye na akwala ye dem ya ba brutary. Na nkrata wo se ye mame no due to accident inti me mame epra eda intensive care for over a year. The time also order kwaje me passport mame no yes ye twem abro 18 years inti entumi fa mame biem. Na me name so me do obi nkrata de ye adwuma. Na me do obi nkrata ye adwuma. Me nana me se me gina adwuma bi mu ye adwuma ho ne yekum mprako. Ni yekum mprako. Wow. Na mprako ni yekum awie ni yehye ye ho den globes a yede hye yensa no dade ansa na yede ntoma de ahye so. Na wugina ho ba besia na mema ne kum na omutwa na ebeduru ye ho ane yenso yatwen ya wai srade na firi ho na ekọ ho ne yegina ye adwuma na immigration for by say yesi immigrants go ho won betigu mu ye na de awu mu ni say ho no mu omoba omo hyase alphabetical order inti ne di na me di ye adwuma ne de Margaret Tonto inti say di ni mi mfida o mabrabo inti omo starting from A before they got to M hono to go to Tonto hono me time I di ye adwuma no aso ama ya pon. Wow. Ye de me far back door imrika kukukuku sada no mu chi Ghana for be 10 na branti bia na yira wonta foforo sade ne yede ne ba Ghana. Jesus. So you see how nyankopon ye ne niema. So sada na nke betumi ache me. Betumi ache. And am the farm hudi ye. Ti enum a na mdi hia me kuna wonya ne ba bi ko. Oh, kuse. Papa ni papa. Ti yede 1990 mu anu ose ne yenko UK. No no di kan ya na isata ma fafuru. It is so say me ju bi nso krata. Hey. Mkoji sister bi menene se papa. Sister nyako. Me jene ne card. Na mde fa bus. Then also ye bus and ye be drew Dover. Or win in London between London and ye drew no, that's Cali rather France. Ye drew on my way border. Ye check ya nese. Ye yini pa be said ye wo go. Ye drew me so am te hono mo ape. Because one kasa de who said paper in your audience we am show.
na de abo ame no mefu menyem wow chudru me hona ape no hwem sam say you okay nam say yes oje card no ahwe card no ahwe menim ahwe card no ahwe menim sa e ho ano de ma me seat eto amachi na nipa mienu ati wani ayi omu nyina pontin ma pass it through ma pa bedru UK Victoria wow eja medru ho meni me kunni na mu nkrata asem ode boha na de boha UK so a ese yeso be ware age so bagana na mse me aduana ba me aduana ba bra mabri me sansan machi nsan ko Ghana biem after how many years ani amobo akoro yi mu me se mayire mu hasa me kunu kaka na let's go ye ko Ghana mo de ma osisi amu asamba na mse me ni age me sama ekumi na fam sama ko Ghana me de me nko ti enu ye besi biensi adamfu bi ka chene so Republic of Ireland ubi give to me the car ko e ko de sisi eso nyema wo ya de krata abema na danfo no kra no ensi bra Victor na bra Victor I'm going wow we go so wonko you are not going anywhere I'm going me ma yere to so say me ko no say moment say am pa de chen ya hwim nana fa car me atim me de ko ye fancy you so me de ko Ireland me duru yes me nko di aduru na no so ne de aduro die ne die akora ketwa ka de be keka kire me ye de me kusi dan na chi ti de me si ho no ye sikum ura ho no aka kire so waba eno ano kwanam ko remu mo hwe mefu chese aka 2 days no ma we try me ese nipa be 10 negum draw wala ye from sister side you oh abrochra brabo we that's abrochra bonya izo asasemti akola ketwa be jame ma me nim bibia ho ene ne mo nyame ncha de ye wo ya pena nkrata no bai ti aje ye ne se ye de ne mu ye se ne be san ko school wow ko school kakra san graduate ye numu Abraham ko school na mi twemu o baabi na mu so mu bi KFC foforo wo so ko pa adwuma na mbura wo se mi pa adwuma na se manager no ye Germany ono so interview mi wi apena ofa mi that is all the lucky nko an di wachi o me say na wow, me am God is wonderful nyame okra da ye den ya me ye na ya me ye ya wada sentia ya fo no die inshira nko a ukuye ya yenwo debi wow o kan ye chef ma na nyame asapija ya ba asapija ye says tina he ya mam ntwa me ho me sa ba so medofo intwa ye ho eji aboafo nkrato ye pepa sisi ya what's a story now attach experiences in life ubi me ba say hello your friend is of mama na Hayford me yen century Messiah actress and in you ma hudu pii ekeka ho enna madwumadenti mapo me den ho hia me papa na se ban mapo me den ho dia eno ane Gladys Mensah bonje Gladys Mensah nti mitimi gina pabo atenten so chese Gladys mama your best mu ankasa me nia be ma ebema wusu wa ye be mama pa senti ameji Gladys Mensah tumpre kopene se eduro no ho te ye de afa abefu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom ena ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu ane Gladys Mensah na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Gladys Mensah pa atadwe eneya sedenne pedofo sebano ufie nkonwa papa dia mitrema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonwa papa edimu na efe na hodini wom etitru fwe wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum
delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womua ekosi next year January baby a obia no Papa Go Furniture e wo ho edema Papa Go Furniture any challenger no challenger Papa Go Furniture enkonya papa papi Yakupon Shroud, so we have bread. I'll do bread. I'll share ye. Now, or dostrum call what the mammy no yanka some dream woman tears, because when I draw me what's it? Yame, Uncle Sonia can see. Na kai say, I know dear, a angel cooler, angel beverages. There's a beverages ning and drinks ning and adi. Ghana Crum have ruchibe beer, and no, and beer a jatum. Jeffers mixture. Papa, the capsules, Nesso dear. Bema what bedroom I want pay me pa meniji abefi Papa Go Furniture enkunya papa ifi yento aso says ebeza oto aso kakra bi mai bibia na wedru na and then me questions be brief so ye bre no so ah ye bre ne ya ye eti obi kan papa cho bebem sesi a wadaroma okay eja ye kwani na mu a ne say make us say me kopa adwuma na manager yifa me to start adwuma no be 1 month me wo hoda hospital me mpese me baba ye penia na me wo na so why not to say any there's an opportunity put me through Ireland yes wow it's many company ni adwuma for 14 years 10 years as a manager wo me run nyame shira ododo aya me de me ho be ba bitutù ai iti anumu na me ye no so ana me decide say me pese me ye bia nso madwuma na me bie African shop Ireland ti me bie African shop kese na me fa ne me free ha be ye gari ngoni ade de ko na ma supply bi nso ama nkrofo no bi kan no so didi mu ana da ko ba no wa be ye gari ni ade de oni me ye bia no wa be ye na de ko na me de ko na pejja e kosoro na team no boni for man ho so da krum ho a yesi o dan no e bebubu intine e wo so free na me free ho edumu ana me yesi me back to UK and me ma me maso ne ba UK e bedru UK nso koye adwuma hospitals near there koye manager wo care homes running about 3 different care homes here manager wo ho no mo running mo no am see o me kra ma brand new o de baby manager my brand new obi adwuma ye intini side am ya mesan ye madwuma because me Ireland me so to cut this law na me ye entertainment me ye entertainment me ye events me ye mini John Dumelo aye me befa John Dumelo Yvonne Nelson Chris Arthur Mediomo ko Ireland ako premiere movies e wo ho and yes and it me started 7 sign in back with UK and me de be ye and toma dance kente dance ti enu amede ye ya na me yes okay me son system nim ti say ne de me ye no since the year 2016 and I'm starting Valentine dinner dance every year bia me am be me events company Bless Nab Limited e UK me ye decoration decors ni ade yes me ye weddings weddings ni bia wo ho and ne de me yes say and I'm so etro books me author because my husband book with Eda also Ebiniana me book Pacha camera ni mami me book ni Women Without Limits me be launching wo krum ha say ya 2019 and I'm launching ye wo Vitara Hotel 7 yes na me shraw why you kesi amen obredjuma de erade me mane mpa say o mane ma papa ye fancy ya say so mami papa brem e mame wadaroma yo nyamishra me humpo adwojo papa nyamishra ya mame no on say baby am de be free say odi eni adini akokuduro na odi ane na makontuo mu ana ne nyame edi na bedum pempen so a etise
ebi akwantuo mu nsam no agye obi a wonko bi da na okopa na ye kemu nsam kyerɛ wa onim ye kan de wonim o etora bi obi sɛ o me nua bi wa brochire 5 years ni na o mane me da na maintain nka na de be ben enye easy na brochire tena na nkasa kora na enye easy ade da bia won hye dem da bia so ada say ompie nko ba bia obi pia na obi na ye party bi ayie bi ba ko pen adwuma ne dem nko o nyina house arrest ampa eno on hye wo edi abrochire se kora no o pese wo du obi ko na odwane ba ya fa ne kwa awotam awobre winter time no me kan nan na me first day me do UK pa no na me ohima krom na ya krom me do UK pa na me hu se nyame ye hira Ghana na won kwan keten no won dan keten ne ade na me do UK pa first day na me kwaya asole ama me ni asofo kase ba ko na friend Jesus abrante oh okay e wo Croydon okay 20 hit on me na me te 20 hit wow 20 me house were here 26 oxen what kind of house I street yes. No house addressing na how to be all te ja wa na ja me Ghana fo ni kodidi agoro ho a na ade a etimi de me do UK no na me hwe se de awode me Jesus na nye kotu e bi na hye o Bakadesh na me say me see 2 days pen na me yale ijare ye etina hospital bi wo no mo sa na e frɛ ni Mayday Croydon ho tata asam ne ye kase o he enye easy eti hwɛ me nua ba sɛ obi e ko bi na wakɔhwɛ sɛ de ma me etumi sɛ de watena brochire wo sɛ 30 something years 30 something years okwa no de akɔbɔ ha no de akɔbɔ oh god enye easy eti abrochire ne kono sɛ de ma me atena mu an nyame ehira no de awurade asema no because me no me ko UK first time ka me dwane ena be san ko Holland Amsterdam okay okra de ka so ka dwane me pa wo eti me awode me pe na me yale okay Amsterdam so me do opa na me yale Jesus ena won so on the biggest hospital on say a friend AMC hospital papa baby abeko bia no wo yare koda hospital awo me pa wo eti na me ka do say Ghana ha no da bia osofu kum chacha be ka say Ghana ha nyame ehira Ghana ha na ye wo no say wo business e wo adwuma e wo sika not as akwantu kura wutu a ukodi holidays that is a wako na waba ewurade abrese ye papa wo mo sika no emodu but sika na emodu no santu editua danka okay editua obaje 5,000 pounds ebi ono me beka ebusum ni bedu na aka ne 7,000 pounds so 4,000 kwa kana kese wow 250 yeah. 100 it what one mu say because baby o park car kora ye otua to be so be scan say wan fam ma wa say sister it but in fact all brankasa okay it would this year bia ti akonto ma I think say UK kora no say ma me baboa me ya baby e bre bi ya de car kofa city e okora so yeah ubetua wow congestion charge yes e okora so ubetua o oh so for say kora de ya sande foforo bi about 2 years ni no car bia eye diesel enye Euro 6 bia no wo fa kwan bia so a ye friend ULEZ uchia ede be £12.50 hey diesel no yes senye a diesel eye Euro 6 na ye Euro 5 okay uchia se sika no you see me na no ansa na me bebe emra na aba no no omusi mitwi e bi na mijaye ye me beba no na beli fufu afrem se me de 33,000 hey 33,000 pounds enye easy edi adwuma na ahofe onwo yiye nyina no aban ni diska ne ba ma won na aban na se amfa eti so obi ti aburuchire na wosan ni ska ba wo Ghana e beba be kun o bra pawo eti ma me no unsa o sha nyame favor bi da ne so soronko because said your kai KFC okoye manager ni ba bi o manager o mo say nyame shoot me bi on one dey abrochira brabo enye easy sa and you know says
Okay, papa to so. Eti unuya bi wo honom na odihye bi wo honom a ya na wanya abotra ma no. Ya nya abotra ma ne pa because enema won na mu ni ade na office bi a na wo mane me na o mehwe fie na wo moayen na de be de na me bisa obibi a on fa ma me na afra me ayede nti ohu ne ko okra na ne buafu bata bia na de wo nam no nye ne nyina na wo betimi ebie na no aka se na na ma me ka no on say won kwa aburochire ni bi da na kwa wo Ghana afese aburochire no sabio wonam wa na wo sika wo form enjesa na tie ai wonam wa na wo sika wo form ne ade aburochire nam a why 10 euro na 10 pound yeah my mo coins cent ikura unya bi wo form me say broni won cheska da be cheska na we me ko Germany na me say na me na ma me ko adwuma says me say nanti mi nya 10 cents and say 20 cents ko form da me say obi kura tena o be 5 years me sia abrantie bi be last year me call e wo baby Preston Preston me sia abrantie bi ono ne me di nkomo o 7 years o betena wonom kura na ade o print ticket how onya so for to me to what the abaga na print ticket boy dey yes and se wo pe ticket bi na KLM kura to UK and now from UK to Chrome Hanum see Asame, then I'm 2002. Yes, cheapest crown was around 1,650,000. Wow. Yes. More bread. And I just say be a transit to be a Holland, and I say be a Ethiopia, and a year friend is a Turkey. No, Kurano, mamma, and no Kurano, who to me could will be airport. Hey, to me, train by 5 hours. 6 hours ewo Kwabrane airport na ogusu ti wo saa e wo bra wo ska ka fa bie na so bedru 6.5 we na straight me papa nyankopon shira me papa says etu hu ne say wonu hu se wotu kwan ana hu ne sa abrochire ene Ghana no sen e na wo hu no oh me nka se menu me ho da okay because the entire make se menu me nu me ho no ene say ama mani ayeden Ama me more experience and exposure. Ama me more experience and exposure. Okay. You say travel and see. Ebi ananka me da so te ha. Nka me ye mama ba ye dada ba. Ka me nu pempen so ebi a meduru no. Ebi anka be di nanfo achi afikubo. Nka ebi anka ene kra ma bra bokra ye basa. Okay. Na me koye no ama me sunya de experiences because when you are different yeah na me ti we baby no no ade me wura me ntumi nwura me ya asantoa baby ya se ye nwura me nwura wa pie ko mi nsuro bibia wo wi ase na de afa wani so ni baby ya wo du ti ya hye baby ya wa fe yeah baby Nyankopon ko so nhyira me papa Elifas pacho me mo abam sisi na sa question we die me misa wa me ma anko e go for say why BBL because oto no emu odu anoden etimi just ebubu nkofo egu fom etuo ni modu eginegina ho nso e na no fo no so ano hye eno so ginegina ho yesimi misa o say BBL no eya na as kame akọ say BBL no eze no munya sika fo munya sika na ebu moso a ase mo pese mo pese mo benyi bi sa so ho ase mo nyi a mo pese mo benyi na ese BBL na e na eko wo ne se BBL no eye se unyi du ba bi a be kwakwa BBL na wo ne se eden ayi so e na e wo hu sunsun so nana me da sa question we me ba wo ho aba be bi sa ho ansa na makom papa kum ho papa me da se be bi so abusa be menye BBL. Okay, I pesa o sorry na ye hwe. But eto na no odin o. Wow. Says Trisha atare ni so efe pa. Wow. Pacho da no hu biem ni ehwe. Ye pesa ye hu. Eto na no ohye. Okay, ntina say wo yam ne nko a. Pacho transema ye wadaroma. Wonya woto. Na wo yam aye flat na wotui eginegina ho. Menye meto saa na metotie eye natural me nofo ye natural nemum mefu ena me ye free ho. Yes. Oh, akom ni chiremu. Okay, nti why a tummy tag? My ye liposuction. Oh, okay, so na ye kan wo ho. Yes. Okay, but onya BBL na ye eto no.
Basa o twen wo ye mo no. Ekoka eto ne. Basa o twen ye no wan to angu, wo di gu. Debi. Wan fa ngu to. Says we are sure. Eto na no hye. E na say. Woni mi bie free me collabrim any secondary. Ne to ne de sa na na tie. E na wo no fo no so wa ye. No fo no so sa na tie. No fo no so nya ye. Ya me cheche ne me contem. Ena nya me shawo. Anento ni no fo me contem. Because bibia tempa. Owanimonyam wachi. Owanimonyam papa. Ewo atinyam, ewo body chese bibia face chese stand chat and backers. Stand chat and striker na different. Striker na different. Obo